MLA ka South Shillong uba Sanbor Shulai ula khot ya gejingalang bat ki nong Shnong ka Shillong Cantonment Board ha chalu para ban yatai Halor ke jing bayadei bat ke jing khayi Drok bat ke Jingwan Buhai Shnong ki Briew ban Nabar ka Cantonment Board Leaseholder Association kala kentu badai ban yo ka police verification ya baro ki nong Shong Why? An sathaw ka Joint Action Committee ban yakun persya ya kini gijing ADC ka East KHASI Hills uba Roni Walang ula banjur Halor ka jingdan kam bandan ka Pynsngew ya ki longyeng ki pasyakta na gijing di Drok uba Sanbor Shulai ula kentu ban penkala ya ka an juga Cantonment Board ban ithu iki board Shnong ban yale persya ya udrong. Negara kajing jelai juga kajing kai drugs, kajing di drugs, ada kajing pun juga criminals, kajing pun jinong team, kajing berkibala penba, pensir, ya kajing Shnong om tengah na Cantonment area, ini jinong di drugs, jinong team kila dream ru ya jinong Shnong asor Shillong berapa hebat, kapsor suwi jakarum natib.